honarevoroida charukunda muhimbura utwitiriza abanyakashari tukusime itasima yeburo wacha obwire n'ubwobu oyikirize tukusime nitukusima roida muhimbura ebyoraganisa byona nibwizira mubwire yabarero hanga okutuha roida abanyakashari atuberiro muzire omuntu kukunda nabanza kuramusya honarevoroida urire buhoro 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 honarevo abanyakashari tena hamwe twakuramusya honarevoroida yabona tukusima ubujwekerwa bwawe bubiro bw'umuhendo icyo nicyo cyaturita twena abanyakashari okukwebaza honarevoroida nitukusima roida muhimbura ebyoraganisa byona nibwizira mubwire yabarero hanga okutuha roida Roida charukunda twino mujuni na kansara rukujokera abakazi begombora ya Rubaya umurukiko rwa district ya Mbarara emyaka 3 yamara mu bwa kansara ogwayizire nakore ibintu byentunguko mu sectors zitari zimwe na zimwe nk'ibyo bwegese eby'amagara eby'amakorero eby'obuhingi n'oburisa eby'entambura amizi hamwe n'ebindi ogu akabanza kuri uruguto rwa Mutonto kuza Mishenyi orukushanga mu wodi yarwe Bisheke yashukamara mu ruguto rwa Nsika kuza Kagongi orwabire rutakirabwa yashara n'uruguto rukurga Bunenero okuraba rukuru kuza Rubaya kandi hatayongire kore ngute zindi okwera abatura n'ibyanga byabo kutunguka umwaka guru kutandaka Roida twino mujuna kahwira abatura bakihamba ka katano okuboneza uruguto rwabo ubu arukubahamaramu uruguto rutwiro mu mbera mbi na munonga injura yamara kugwa nk'uko abatura barukoresa umuhando gubarukushobora achwatire uruguto bakihamba ka katano uruguto rw'amane connectinga Kashongi connectinga Ribindi connectinga Rukumba kusakenshamu uruguto rwenda tusasa munonga ahabukuba akwatira n'amatungo n'abashubuzi be bapolisi n'ibihingwa tubitakiye mu muhanda ahabukuba nk'abahingi abantu babembagura ko n'ibintu babemba bisayo piki kibe expensive ushanga ibintu byatemwa bya ishini kwambe pakirwa motoka n'ibitwarwa piki ahabukuba motoka zitakijanye ushanga ikintu cyabateganisa abakwatire n'amatungo hati nkito abashubuzi bendi abamate abaki babembetorora kurga Ruhumba becikura baza Censhamu bagaraka bakora password bala bakashongi baza Censhamu kandi ahantu hakubire ha shortcut ya gose twenda kora umuhanda ubu konka abo butagira bukora nke sente n'ibindi cyaguma kiteremise gukora konka muri kandi hati Roida kwa izire yatereza amani twafuna transporta twatimba maramu kiza twafika ahamwanyu ubwo gose twegekizwe bwire Ikirungi munonga gukora hamwe nk'abataka abo kubacima kuboneza imihanda yitu gavumenti aherezire kutwateraho ecyanga nito hinde kitwaye kuri abantu basima Roida abo kubahwerana maramu aha kuba bamaze urugwire barukubona na munonga bakazi bene abarukubana bazahirwa rya Kashare Health Center ya Kashatu kucebeza warani sima Roida katubasa kwiyamba haruguto tubire twine ngo buzubu aharuguto kitwa bakazi tubire ntuba kuzara jina tebo jina konko bwa hatemwe bizako bazaguma tugendaje abana bitu engudo kubirenza siskara za accident za accident konkane mpamya nghato kwako twaza kugendaje uruguto n'urukoresho rw'ibyaro mukaga ebiri mu wodi yakihamba kandi n'urunywana sanya bisirira tabuno kanso hamwe n'umuruka gwantarama umuruka shonci ruhura ecyo rukoreka n'uruguto rw'umugasho muhango umuruka gwa Ruhunga umugombora ya Rubaya Roida shazireme nguto ezirumo rukuruga Ruhunga yo kubanza kurabo muci yayo yagaraka yatemburo rukunywana se yayo hamwe nakaguhanzya
Oruguto rwine uburingo bwa kilomita zirukurenga 3 kandi ruturana rukorwa abatura barukurukoresa imikono yabo. Simo mchara Roida muhimbura gamba nokora nyonti ya person LC1 ahabwe yayo kandi nsima ahabo kureba ngo yatworo rugudo yatuhereze ntunguko mukiyayo nayebare ni nsima umucyara Roida muhimbura ahabo kutworo rugudo rwitwando rutosere ntitwetenga na munonga ni msima kandi shimirirwa umunonga kureba ngo niza kujoininga urugudo rwanje rwarwo musere yakaguhanzya rero kukwatana na nekiyayo kandi ndi kutekateka ngo urwo rugudo rwarujoiningire nirubasa kuzomugombora turugamberere nkegombore gumenera tukora kandi ni nsima Roida ahabo kugira ngo hata amatungo gita amategitu nebihingwa byite bitwingire nkebitoke ebitakuriza mpugo n'uburo nebindi hati twaza kubona ko birabya kandi ibintu byagira katare ahakuba nintekateka ngo urugudo rwarirabireho kandi buri kintu cyona kigire ntunguka tubase kurabyeho uruguto turuconnecting no rwa district kandi uruguto ru itwenka councillors begombora twine entekateka yo kugira ngo rwa connectinga arwambara za kuruteko budget yegombora egume erkore erharagate nko kweharagate zindi abo kuba uruguto rwanduyeho mu rundi ruteko mu rundi egombora na ine yamba umukurukora kuko rwanduruga rukagera yirwako Martina yirukuteka rwarta ku networkinga hati na yegombora ne baso butaba strained kuruteka mwesente abo kuba rwartine inlet and outlet mwentu shaba ngogo munyamba bazimukama wita keryo atujerezo hatuyambe nkabataka atuyambe kegombora atwikirize turabyo ruguto obundi naye gombore kagume twataraho kandi intero muranga abataka abahereza y'amataka ganyu nimbasima kandi ngakamba higa ngwe gombore takiri interveningire hona reboro idece yachikora kandi abaso butabasa kuchikora butosha ito tweheyo tugume turebere tureke kuruhingamu emisiri tureke kurubyara mu mitumba tutarifunza kandi tutarwikiriza ngo orchamba ninge binyansi berwiti tugume turebere butosha aharabe habe twigure emfureje tujigure turindo ruguto rwitoru abo ko ruguto rwitoru nutuyamba abakikuru bita itito twine cyaro ekuretera abantu bakorana munonga abwembya nunje twina abantu b'emyaka 10 paraso koka ruguto rwita kurgaye kuza umwirwaro kufuno kwiriza twina abana b'amashomero twine ebitoke twine mate twine burcume ebi byona bibe stack abwa emotoko butazayo ko byiyayo mwen tusima acyakorwa kandi tushaba nkurgerizo ba and onwards twena tumanye vari yorguto tweberere mu tukore hamwe turukume twatanse kandi tugumentu tusima nogo watuyamba umunyamba bazi ekine kibonomwe bantu mwe kine kibonomwe nyenda kubagambira hona Roida abire kibaju umurimbara district abire kibonomwe twamufuine tumukorese twatanse nawe tukore nawe entunguka yambara entunguka yarubaya ne yatwena tiyeyewe nko muntu ne yatwena tutamuhenda tutamutere obweremwa tumuhereze support erukumara tukore nawe buri kimwe kigendo misho abwa entunguka yambara district na ntwaro kusima madamu Roida muhimbura cyarukunda ahabuku tutekateka huitwe nkaba ruhunga shara uruguto rwa ruhunga 1 ekiyayo kandi akagarika katusharo umuhando gwayambuka gakwatana nakaguhanzya sero mbwe nitwe nka sero zezishatu twino kwesima ahabo kugira ngo yatubitira umuhanda gwitu yagutushara gwabonera aho kubogo umuhanda nyina masikugoja ngo ubwagita sero zezishatu itwe nkabataka twino kwesima ahabo kugira ngo batushara umuhanda ibihingwa byitwe bizaguma byijeje tufunde ombeyinunje akuba babene batusera kugira ngo umuhanda gwitu numubi so madamu Muhimbura ni musima ahabwa enkwatanisa iyatu joininga umurakano gugumwe akagaruka hashara ruguto rukurugo mu cyaro cya Ruhunga Central kuzagitemba hamwe n'urwa makonje kuzarwansinga zone ziture mu mberambi ninjira kugambara ba chairman LC1 abebembezi ba sales zabo villages zabo kureba ngo at least babatamu muzimbo go gukora burungi bwansi aha kuba haza honke byina bateka homaramu kugira ngo imihanda yabegume ebonire abo kuba ka district for example noza kushangushanga ka district teine sente nyingi zikumara
so baba bakozere burungi bwansi nikibayamba munonga kureba ngo n'abana babo nibaraba muje bandi bazayishomera kugira ngo ebishaka enti byona bitakaza omuntu zabo kandi zikagarukaza ayongire ashara uruguto rwa rubura rakuza kabura moro hamwe no rwitara kuzo mucukoma zombe zino buringo bwa kilometero 12 ecabatura n'abembezi bari kumusimira amazina namanyereka amabare yo mutaka konka simba wona reboroida bwira bwashikiro muri itara abirenka muzawura abo ko rugudo rwendo stegana sankito bavuji ba boda kwihemyake ombwire buri ngo abaherekeye kurushara atito ororgudo testacho rukosoro abo ko rugudo tukarre karkafakare rwafa rwargoto bento temen zinde gudo mwana tsima wona reboroida kwija katuzawura kandi nshabarhanga amutekeho kandi tuyinamana minji go kwija kumusya kinte cyamani cyangwa kitwete kamwe n'uri sente zikabura negiyo nkeye yatandikire yagishiza nabiti ya sino rero idiki yatwara kagaraganya atakanye abandi abembezo bituma gwa abandi bebembeza mwe no mchwekechi RC ones bona ba mchwekechi abo mu Rukobu Chairperson wakanyabwanya ugombora ya Rubaya Susan Rutafa nagira nkuke gombora bakabura sente zo kusharenga utezi nuko kwandikira Roida baro kumusha ubuhwezi eco bashemize nkabembeze n'abaturabe gombore jabo kubahwera uruguto rwose ruteganise abo kuba tuyina mate tuyine bitoke ubugare n'ubucweka picenezi cweka amamotoka ganga kwisha yo kunuya ushange bitoke bitu byagura kubi n'amatenu koko n'izindi businesses twabentu kora ahabwe ngutege kubambi nazo zonka zemereye twabentu tungana abandi abakwijomba bakaombeka mu processes ryomu oshange shitweka kitu kikuzire konkabo butagira nguto ebyo nabikemera na munonga okurga aha kugenda nyanja uzo mucikomo tugwakira bwate ninke cyandagaziza abantu bimbakora burungi bwansi hati yatuyamba yatuyiha mikondo kana nishaba bacyamino ba RC 1 nabataka mwena obu yatamu akakora hati kwasizaho tugumize mutukuru rwuturu burungi bwansi takagaruka kufu mwagumana mutukore ntunguka nkezi twanto abebembezi bitu twantongera kubasima kandi no kubakunda munonga twanto gumana kufuna ababembezi bitu baguma batukora nkebe mazima karuru twongera katebe kanisa wende ndakusima umucyaro go Roida abo mu murungi gwatwara gwenguto inguto zibiteganisa namba kutubetiri mu ciko twagamba pipes ziyakwe mihanda harimo ubutindo ubwibire twarona baje mu government tini senzo kwaza kuzugura onga twarenga Roida yatwatara kuturumire nguteji simo munonga kandi mushabara ngo rahanga muhangaze kandi atwore abandi bona bayibata kukikureki harimo umwebembezo byakozere kiki yabo iki kintu cyo kutangaza kandi cyarukunda munonga kure cyatkoreye nabo cyo tumusima abo mu rugo bwiyatwora akatkorera engutegi tumusima munonga abo kuba ayusire natwataraho kandi ntumushaba ngo nawe byari kushaba hanga bimuhereza kandi ni imbaraga nsaba Chairperson umaze matagire Roida aho kuba nawe ayusira twatireho kandi tukahandika gabara yitungu yagishitamira nimbanza no kusima Honorable Roida abo kukunda kutagira abo kwitunga abashara tubinishize bucyo kuzara mu mihanda ahabwe ngutombi kongato Roida kutumushabire tukabukwa tukashitama ebiro 8 byo kwa kabiri twahandike baraha twamushaba ngo atugere mbabazi kandi azitugirire mbwene tongera kumusima no kusima government yitweji kandi tushabira Roida haberewo hinkurira hinzarirwa mu kasharomu tino mwebembezi nomwe uturaterira karuru orakozire byafayo nka na Roida daro ago namazima gonka arana ndakumpakana sampakanse kunka abantu mwenyene mukora kintu mukimanyi terira abantu binjo obururu kunka tuba kutufaho nango ko kugenda bafana sente zabo ushanga ba makancha bayemanya bo nk'abantu babagiye kure byabo kungugo mukazi Honorable Roida aine mbabazi ezo kumanya umuntu wa hansi
Roida nagira ngo ngutone cukuru umukutungure by'ubushobozi nahabwe ico abatura bazikorese kutambuza by'amaguzi batunge sente kungabwa mani ganje make of course kugira ngo ngani nzikora zona kunga at least nkageza kandi nyenda kusima bembezi batahi banje LC1 kutandikana LC1 LC2 LC3 ba counselors ngweno abigombora hamwe nangwa n'aba district so nitkoranka team Roida kozere nentindo zitari zumwe na zumwe na munongo mbicweke rukutegana subu mwijorano omubire wenjura aya of course izikazi kubi munonga I think zinagambe ntindo for example nkorora hifaho rwitoro wanu zarburara tonto ororo rukaru kubi munonga abantu bakaba takurabamo abandi bagwamu nyamiro manukokwe igwajura abantu bakandi bagomizi bakrosinga konga triste hati ni barabonje dene zizarburara na ruhunga nangwa in fact nkaruhunga yo harahanda habira ataruho n'urubuto naruta natisa n'abantu bokwe nyenda kusima umwami kazahura abo kuba akatwereza famuye nakora mu muhanda enguto yakrosinga yakwatana n'indisha kariho gap agataho abantu batinaho kurabo naha Teresa so ni mpuranye n'amashemero baminja kugira ngo ruhanga nambasisa kora ibyo byone kandi kwatanzize n'abembezi batahi banje intwaro kusima intwaro murange cyabo umwanya gwanje umusero yanjye nashemerwa munonga kureba ngo Roida atire hentekateka gamba nokora tukora ubutindo tebeta mazuru bwire buringwa ubutindo bukuteganisa abantu batakiza musero yanjye ibintu byanje bitacirgayo umuntu akirwara aburuku yayambuka aha namizi gabe gatwire umuntu umbutindo akanyamirima nanako kuzigwa njora so atwashemerwa munonga mwe n'abaturuze gibona bashemerirwe abantu bona umuringo gwabo season ya hwiro bwenjura mu kwezi kw'ikumi akagwenjura nyingi munonga yashishe ntindo na nenguto nabwe cyo rugutoro nuruza umusere ya nyamirima kandi nuruza abusera harho ishomero rya Nyamirima Muslim Primary School na no muzigiti gwa Nyamirima na no kusavinga cicweke cicona abantu baraba mbwenu urugutoro amezi gakarusharaho urutindo rwacweka ngo kumukorereba nabo cyo twosire n'ikizibu cyabataka kubura umuhanda abamwene betororoko nangwa umunjurege hererukire hakahwasandi birabana bishomero batakura baha batakurosingaho cyaretera abana ubutashoma nabwo ejo twashemerwa rwose twosire turupotingira district konka sitakutunga voice bona kandi Elizoba nyenda kusima Madame Roida muhimbura obar kwita gamba no kora izobe ndwe nayitegereza gamba no kora ikiro kumanyisa ahabwo kuba kumukasheshe twasibaha Madame Roida wenka yayiziraho ya leta Karvatsi motoka bya Karvatsi ya leta byo kutimba maramu ya leta za tipa honisimira ho chairman Tabaro Didas witwa district ya Mbarara akwa yamuhereza nawe yakora contribution yamuhereza tipa za district za sibana bashomba maramu no babyara Karvatsi kuko mukareba nabo icyo tuyino kushemerwa kumanya ngo abataka beitu abantu beitu kurugera izo baza kutunga umuhanda nemanya kunira ngo mugarebereje mugakunde nayikondeje neyanyu okongera hari nayikondo nyamungizi yakaniciro mu myaka ibire hwire okwetorora district ya Mbarara yona ezurume yagitemba ekera cya kabiri ne yaroba yasero mugomboro yarobaya cyakabano sero na rwemba bitu esero muraka gwa mutojo mugomboro yakashare eyarwentojo eyartoma town eyartoma integrated primary school hamwe ne hamuzigiti gwa bwizubwera umurubwizubwera artoma town council eyadura sero hamwe nakashando mu rubucuro ehamutumo na kanyara ya kabiri muri mugarusya eyanyamitoma ne yanyabugando muraka gwa kashaka umugomboro yakashare kandi atayongire yakanakana ikondo yo mu rubare eyabisya sero eyakaruhisi hamwe ne yamuzigiti gwa rubindi umurubindi ruhumba town council ezuru kwira batura kutunga mizi marungi kukira munonga abakozesa nayikondeze ninjira kubagambira ngo baronda ubuciko water user committees bagume barengo at least bashoroza kasente kace munonga kace
bakatahashaho kugira ngo nayikondo yabo kweragaruke yafu at least babimina kuba ratandikireho kugira ngo bagikozese zimwe muri yeze nazikoresa ubw'abana b'amashomero abatwireno babona bari kutahe byagana ebero kubarigera mendwara z'uburofa tosere turi kubona abo kuba nayikondegewe birobwire buringwa efire abo bwire bwingi cyara roida akukura n'umuranga gwita tubire tunywa amizige byagana konko obwirobu hatugizero mugisha twatunga mizumaruji ubwo mushana kukubeye gujwire tubire zitanga mukiziba cyigwecho wen konka sima batorira bizaga oida we bari kuzima bora mizu tushemerirwe n'abana bithatwa kera ngo bago mukizibecho waza kucyarmiraho waza kutahaga we bare mukama kwendeze ubusinge neyo kurabona byona we bari abatura bo mbyaro byone bwo kuganyirwa harza nayikondezi nibasima roida bo kubazahura bwanyuma yo kumara imyaka mingi barukunyo byagana roida hona nashaba baturo kurebera kurunje nayikondezi abo kwetantara kugaruka koresa mizi mabige byagana bakarwara nintekateka ngo ati noro ubwire bwagenda ikisanja cyanje kiri nicwa icyo bwa kansara kandi abandaba norabo kubakorera munonga nibahura nibenda munyeyongere omisho takaguma district jende zo mparami ejo niyo shara yabiba kumpereza so nanye kukuba ndeba ngo really sente zo kugumiza mu gukora nkebyo aha level yanje nimba ntakubasa so nanye mbajanje kumura chikonde mwashajika mwampa mani kaza umuntebe yahigura hindi kubasa kubona sente zukumara mazima neza kubakora nayikondo zabezo estakakozirwe kandi eziba kwetenga ngo zibaletera mizi uguhona akagaruka yatamu na sente ze okugaruzaho uburwo bw'amizi gacanda hagatirwa eshatu aho abatura bamazira imyezi 10 batine mizi tubire twino busaso bwingi kureba ngo tubire fitine mizi tubire nstahe byagana kace tubare na mizi go kunywa gabire gatuburire mwene mukama aterizo mu atire omukazi roida yatereza mizi eki nekintu kisabira haranga mukama witu abatura bacanda ina kibingo bwati binaka munya amatama abo garuwa hamizi gabo kandi amaramizo n'amashomero mingi naguga kabagabo na bwine madamu roida tuyino muzungu yaje tsusi ya mizi jona kujiba garura yajombe atanugaga no manyanya nyakusimana mwakozire ki twagera ngo katwije tubwigure mukoresa mizaga kandi tuzapfaye kureba mutugarukwaho constant atkanyusire mpurire ngo ukora mizi torugayo kayambaba so nazayo natemba umushozi nagutemba mpaka naika mutwe no mushozi murimbo mnonga konkanka making strong nazayo umushozi nagutemba amizi nagakora nataha nabuzente zanje nashashura abakozi bagenda mizi bagakora gatambara gazo muri cyanda hiyona zangango nkahe bona mizi gaze y'abantu bayoni banyamizago nkayija nakora nagakahoma nago ngana garobinjirira gonka bashangaga make konkana bona abashabandi turebe ngo atrist gargayo gazo mutanka garga mugazo mbatu so icyo cyakorwa kandi hati bariyo nibanamizabwo ebichweka byinji bikorira mizi mazima Rohanga okutuharoida abanyakashari atuberi
abanyakashari okukwebaza onarebo roida nitusiima roida muhimbura ebyoraganisa byona nibyizero mubwire yabarero hanga okutuha roida amizi marungi ebyo bwegese nabyo roida bishagikire omiringo etari yomwe nemwe na munongo kuhereza amashomero ga primary bigezo byabusha hamwe no kushagika ebyemizano amashomero agamu nka Kyamatambare Bunenero n'agandi agakwatiriwe na za tanka mpango z'amizi abo kurwanisa ikizibu cy'ibura ry'amizi oku abashomesa abazira hamwe n'abana nibasima abo kubahwera omiringo ejo nyenda kubakwasa etankeji y'amizi gakwingana n'itazo mutwaro kandi nkagihereza ishomereri twagireta twagitekaha kandi nyenda kusimaranga ngo njire gwire n'amizi gazamo ngenu baziremwe ababyaha ejinetanka eyinaretire ba master ngashibatica abishomereri ya Bunenero primary school zore kantu ari umugishogu bwo kusima honorable Roida gamba nokora abo kutereza tanka ya capacity y'umutwaro kandi kwija kuyamba staff hamwe n'abeje abo ku mwanya ogu guterwa munonge cyane so ato twabona amezi shomereri irija utagira kizibu cy'amizi kandi nabana tubakwija kurwara abo kuba indwara nyingi zirwo mutagira amizi marungi so twagira amizi marungi academic kakwiyonje bari Madame Roida cyane tukunda patience class ya primary very class and for class isiyahe imyaka ibiri kandi netusima na Roida abo gutereza tankeji aho kwa mizi gabenga teganisa munonga ko mucyanda cyanga tuzazaje gushera amazuba but now we are very happy for this tank and we promise kujukuma kugira ngo abana bakutahaho itwe nk'abashomeza twabaturuho twarebo kubataha deni tugakadusimana n'abachina bitu abatwireta azina ninye Mpendo Joy ndio mushomesa ha Bunenero primary school tubiye tuyinekizo cy'amizi ayishomera aha tubiye imizi marungi konka twirirwe umucyaro bakweta Roida muhimbura yabasa kutuhereza tankeji na mbwene tuyambireho abo kuba umushomeromu atabana binamizi go kunywa batunga amizaga baganywa kandi mwene ticendereza abana kurwara nkazasenyiga n'ibindi. Of course sports and education bigenda hamwe kunagamba amashomero ubona ngakwatireho byo by'imizano ibigwegese kandi tikomaho honka nimbahereza na tanka z'amizi ate kakaguhanzya primary school kabahereza tanka mpango mnonge rutungana na 10,000 liters umutwaro kandi negomera ifuru so amizi tugaje bateganisa abakaguhanzya primary kutukuza mu by'amagara ibya health amarwariro kabahereza farasi nabahereza mama kiti abakazi babiri baza kuzara mu biro bya Christmas ngomo nabahereza amabafu na mwene ni byinji Roida kagaruka yashakira abatura ba district ya Mbarara mizi marungi okurugo ministry ya mizi n'obuhangwa agara mu project ya Buchiro Gravity Flow Scheme ya Rubindi Small Scale Irrigation Scheme Mabira Rural Growth Center Nyabisirira Town Council Water Supply hamwe na Rubaya Sub County Water Supply na damu ya Nombe. Ahariyezi abatura ba Mabera Ward omurwenya Mahembe Town Council bahirize kutunga pipes ezo kutwara amizi mu makagabo okuruga damu ya Mabera kandaga ngija kugasara abahingi bari kurenga mu rukaga hamwe n'amakanya mwinji ebyo byamizi byebiri bice akakatanka tukakagaburwa nanka na nabane benda ho amizi ninye chairman wirwarije bazengu nabo benda ukatapa njante ngabano bagaba sato amizi kunuya nitwe ninjira ngo hati nitwe twakutandika kuba nk'ibicweke bibi agaranga pipe teka ku ya damu eji nebaho
apart kwiza kuzamu tukibiriramu na n'ebyenyanja bikabitakisha so konka mbwenu kureba real pipes ziriyo nzambuka tura twine okushemererwa kandi tumanya ngo nobageraho ngo wakutonaje umugiraki tonaje mwura wakutonaje umugiraki noni ingamba nyo tinkatinire ahabwa mizaga kona ibontire musente nyingi ndi over 500,000 kandi nyina abana baryo mu baryo nibashoboka konka bujya ngo system weje gumize munegirete nshasha bwakatera kureba mutwiro katero gwa benanyamba munonga na munonga system weje mwenyo ni sima roida kuyarebera kurura kwitinyo na friend yaje ati mwendera naisha kubahereza imizi nyonta hanimba chwerefu abantu bamaberanti ni hano kwerera inyanja mukanaboruni mukaherera inyanja konka mutaha nimwe mutagira ki nimwe mutahana munaboruni kinta kitaha kinsasa namnonga tsima honorable roida kutuletera project eje akaje kutushakira mu government uyu mutatunga mizi namnonga ahakwiterera emisiri yaba entoje zitu emisiri hati ntekateke chweke kitwagira muntu ngampango munonga so abantu namnonga amatungo gabengazari kongo twatunga type ata mizi twagare tagaza umuntu oje gaza mukabeje ata bantu ntekateka namnonga bachara baganyirwa munonga abe urugendo bambatambura kubaye nugujwa ebihingwa bitu byoma abantu batambura engendo ningwa nabaza kuronda mizi go kunywa go kuteka nabwe gataru marungi so mwatu yambaka government ubwo muranga tongera kusima government yitu nka president Museveni amazina nko mugisha Silvia Female Youth Council arwanya mahembe town council Urumbugu rwa Bakari enungi ya NRM ahabwo kurikiza okushaba kwitu uko abantu bambarara ro mu kishogu para obugaro ebyaro mukagebero mu mabera orubare kitoke rugarama kicwamba hamwe na cyagaju nibo baraganyurwa mu project eji kandi uko abatura bashemerirwe project ya mizigo kwitera ya Rubindi Parish ahitura kugambira yahereze kwa kandi maziraho miliyoni 450 aho bembezi ba Parish eji basimira Roida ahabo kujukura terror ministry karugaheka korwa Honorable Roida cyarukunda twino mujuni akahandikira permanent secretary minister of water and environment arukuteka hebintu byingi ebyabe na kuraterera Rubaya sub county water supply Nyabisirira town council water supply Buchuru gravity scheme mwenye chanje neki Rubindi small scale irrigation scheme nagira ngo bwana mukuru wa Rubindi akamwishyira yamgira mu biganiro bimwe ngo president akabaragana samizi ga irrigation scheme aha Parish mbwenu nayongerira ka ryabo abo kureta maraka nkucyakubana kibasika agamizi yije ebiro abiri na chumwe by'ukwezi kwa mushanju umwaka 2022 ministry ya garkamu irukwandika atokwisya kwawe kutwiro mu office yitu nabwe cyo byo beno gamba no twisya itwentwiza kubikora Rubindi small scale irrigation scheme nayiro mama at billion yesenti yaza kuzankai bamuri Rubindi konka hatejo billion yesenti imwe abashiriso twantwija kutunga amasakara mintu n'ibindi turebe ngo twagire kitwahaha tukakopa tukatwara witu nicyo kigenderwa cya president kugira ngo project ikegeza ahantu ahi muri kweteranira bana batushomesa ebya mutumo rukwera tugarike tushomereho ki okuturatungura amakagi kandi ekereziya cyo yose rekikozere abo kuba nobwo wakuza mu records noshanga abana bababire barya bashomesa bekereziya no batongera umugisha gwo kumanya education omuntu namwe mwatiramo mano munonga kureba kangu project yiza kunabende ona icura eleta ya PS yakuhandika nagaraka muri beta baraha Honorable Roida ya followinga e president of Bridge nambwe nege barangine naha konka kayega nsi Museveni president Museveni konka ningira hora Roida noki yabasanje mu system by then nkanchi byo mu waka nabashobora genda rugendo rwisho so ya picking interest ya followinga yinjana na PS namugaraka atombi wasabire
nagari bindi nabwo twagatekaho bavuga ko ono furinga president pledge ne twakora ki twatfiringa that's why we are here ikawa education scheme rero ne gukora emisiri yabo barimba bitirira na hatu wazi nkati noshanga amizi gari omuyembe gari omuhimba gari omudoche impunzi y'amizi impunzi zabo ente so bine amizi gabo agarwe parish aho nisimira kimwe president w'Igihugu Museveni na government yitenungi ya NRM aho kubebe bintu byona kugira ngo nyongo muntu kabire ni mbasa apana konka nimba ndabira government yitu ya NRM na president w'Igihugu Museveni ati nk'abantu bindi parish bo bine chance munonga uko bani hihi baza kugenda ibigere byabo bahikeho barebe Father Zedi is not a bad person no muntu murungi na team ye nabikiriza in fact obunzayo burambura nkanyine y'abantu bingi nabo bakazeyo bariba batangara bajangwe kiti bakakirebaga. Project ya miza gukoresa ubwo maka eyarubaya nayo yatandikire gukorwa kandi genetekateka kuba yahwiro myezi 30 yonka abatura n'abembezi barubaya ubwati bino kushemererwa akube gombora yarubaya ni mu amagombora agakirize yo kutegana subwibura rya mizi erizoba nizoba ryo kuhereza ubujuruzi hagati y'abanyarubaya n'abakama banje abanyitara ngo project ejiroho kandi buri cyo tubagambira ngo agamize garoho abwo tutorantshumanya nkegombora project ejero kuza kwija ikarabo mugombora yitu wa sub county umukanso yitu nintu wari umushogu kwebaza honorable Roida muhimbura district kansara akujwekera abacyara a district webare madam Roida kwija ukahandike baraha ko ari bo buzubwa rubayobwe bwamizi kandi ukahandike baraha yo kushaba amizo ministry eje baraheroho tukajyakira umugomborora ariko tuzezo tuzine kintu cy'ingamba facts so webare nyabo kumanya ikizubu cy'abanyarubaya nani wenyine aho kutura bako ni wagamiza nokora ki nubwitaga muri mukono kujya kutwala emyaka ngebiri n'ekitundu vanyuma y'emyaka 2 n'ekitundu atera contract ajya kutwala emyezi 12 okulaba nga labira bya bazimbye baberaho ekifudde abakikolako project egena kutwala obumbinga 16 n'ekitundu. Honorable Roida yija yatushaba ngwito nkegombora tugire minate yamuha abone aho kwemerera kandi twakikora abo kushaba amaizi agarubaya kandi abanyarubaya no mukimanya kandi mpamango ni mukiciriza kandi nda kusima Honorable kube kibajo ukakikora 2015 byo kwa mushanje 2022 ubu wahandiko ministry barahangina kandi nda kusima ministry nayo aze barahezinye by'ingamba nyoni nkira kuva gamba no ukora ekingamba nkihayo kirebwa ebirabira na kimwe byo kwa mushanju ministry yagarukamo aza kuyagarikiremo abantu bakabajyangwa ngo naboye mwene gakeisha mwene ka district councilor mwene akareta amaizi konka yabare munonga kandi ngenda kusima nabanda bari ruguru ahabo kuba nabo hina ikikuba kwataraho nimbasima konka ebi government eje mukureba nenge yiga eine buri kimwe cyona konka ni cyenda network ni cyenda okukihayo kandi mo tumwebuzo bwiro bwona katwabeta katunga gamazing cup yabare Roida kuba munyarubaya kandi yabare skora amiza gagaba gahwire nagija koresa bw'amakago no kwetorore byarana na cumwe ebri umugombora ya rubaya Roida twino mujuni nashaba baturo kwatanisa n'abachina abariyo no bakora mizaga agaru kutekateka ngunagija kucendeze ndware z'urukureto kunyamiza mabi project ya rubaya 16 billion the project ni mpango is so massive so neza kutwara at least nkomwaka gumwe n'icweka ninge myaka ibiri konga contractors bakaturaganisa mu baza kutamubwira kandi baza kumekinga sure ngo by 2026
abantu bitu nibaza kuba nibanywa amezi. In fact na hati ahiba kugorora aho hasayiti amezi nibaganywa abantu abashyikira sayiti nibaza ye nibihaya amezi. So you see it is promising. Amizaga gakatimba mu 2022 omuru kukura hamwe n'ekera cya kashatu omuraka gwitara kandi okurugera haba ministry amizaga nagiza kuteba umutanke y'indohango bwa ritaze z'urkwingana imitwarana n'itano yero kuza kombe ko hamutwe goroshozo rwa ruhunga gagahirwa abatura barkwingana umutwaro gumwe na kakaga abaroho n'abarija omyaka rukurenga 20 Roida nubwo arabe nakorebi atongera kutegana subukuru bwo mu bantu ntenda karungi na munonga bamumbebembezi abaro kurwanisa programu zentunguka nkezi ogu ashobora abatura bine bizuba bitari umwe na bimwe ebiromo kugira ngo utombi ebyamagara ebyo kwegese amizi mabi obutare n'ebindi okugira kugumisereza ngo bwire bwahikana byija kuterera bire umuntu kureba akakujoga akatekateka ngo ikintu kukibasa ayebwa nefumu y'abanyangore kugira ngo agoga yani goga butosya so we atekateka ngo tindije kukibasa kamiza garubaya manya tigarihija manya sente tuzuruho manya akachiko manya kaha manya sente tuzuruho konka all of a sudden sente zija amizi bagatandika nico nakugambirira nti nyewe tingendera haryabo abo kanga ninga shikutina tinisa abantu nyo ninyemerera amazima ganje ukanimba nimanyangu ekinaraganisa abantu nikiza kushikira Uko kurabanye sirigamba nukora abo kuba nimba yande nikiza kwica hati nka pipe zeze zabirenye zakagonji nuro umuntu akazisabotaginga kandi to my surprise kagonji n'umwanya gwe yugo arikuga abantu nabeyi kunga kushanga naje ngo Roida nabasata gukora mizi ga kagonji Nora hati amizago kuna kubire byo muntu selfish tinkabire ni nzoko kongaho kugira ngo ninkunda abantu ni kwatu aho munonga magaraga abantu kandi ekindi ecyamani munonga ni district councilor ninkorera district yone so those challenges ningasha abantu abo kusabotaginga nyewe nimba hunama aho kana kugambira tinkunda ntaro nimba hunama ningumizamu tinkugamurama of course nibandi benda ngo bancwenteje bande mese kora mpamani mbirujeho konkati ngubasa kuburgaho abo kubanyonkeraganiza gora abantu Roida kozere cyangwa kongera na muhendo n'umutindo gw'amati umubarisa aba district ya Mbarara bwanyuma yo kugabene mu 10 kwetoro n'amagombora za town council izigenderiro kongera ha mutindo gwente ziruka mu matima runju mu district ya Mbarara ebyemeremo nabyabitire mamani bwanyuma yo kutandikaho JLV mixed farm ero habakozi nyamwingi abarokora mu farm hamwe no factory ya yogurt factory yo kora imagati ubotebirwe n'umwanya mu runju gwo kushemererwamo ogwakashara farm resort byone bikushanga muri mutonto mugombora ya Royal district ya Mbarara tukuza mu bya network umuruba yatwatuye ku munonga kandi noreba eseje iturumu hate ubwirobo wotine network na business to kugikora kikumanyisa n'entunguka neba yafa so umuruba ya twatagira network Ichina kozire bambe umugenzi chairman Rusifiri mugarura buyabira kiruho nkamushyikira nambuza abwenjirwa ya tutine mirongoti ekiyangarukirema kangira ati nkagezaho biyayanga nambuza bikanganta ati nganye nakashozi ndikwena ngubateho umurongoti ati bija bangira ngo apana ngo ogogo akashozi kari umuhanda gwenyonyi Dora nyacharara binibrani yo kuja kutayo chai airport mpango yo murumbara so namugambira namujanta iwo tafayo niyo ngambira ecuru kwenda nanyite haganje amana ganje nakikora nangwa yanyereke barezi yabire yahandikire twahindura mu bice ibara nagihandika nakitwara mu UCC mu UCC ni bubantu abakora emirongoti
batari kuvuga ngo MTN n'ibintu umurongo tapana kunku zakuba ndi yampurira amanyangu uri akaza mu MTN yasha mu murongo atashi murongo tubakugusha mu MTN kandi kuyakuba mpurikirize ningashari yo nandeba niyo niyenda kumugambira ngo umurongoti timukurga MTN ni client ni client wa UCC kuba kweza baronda abakombe k'emirongoti babe company yabo ni ATC abo ni bombe k'emirongoti kuba kweza kujombeka then bajikwasa UCC eronda customers ningashi clients bija bapandisa emirongoti ejo hati nka MTN Airtel ni bani bapandisa emirongoti ya UCC so kunku bandi yaho nyijuka umuntu wajenzira kaza kwenda kuhamba umurongo tuganje gwa ruhunga ngo ni waguresire bambuza ibipapuro biwahandikira birahe kandi akabi na katabyimba konka wakana ina wagenda commissioning ye manyagirata konka police ya UCC tiba ku commissioning y'umurongo niyo bakabangambire ngo commissioning y'umurongo tikiro habwa political issues abo ko umuntu twakuzari yayetera umurongo tumuntu guresire ubundi baba batakumuhagira abantu baba batakumuhagira nibija kwanga kukozesa MTN yiba kuba batiriho MTN kwari kubapangise umurongo togo abantu abatakuhagira uriyo wagweyetera nibabaza kuruga line na MTN ngo tubagurubyo so ushange UCC yasharuka yaferwa bakastoma bayo so umurongo togo UCC nibo bagumvire na n'ibipapuro byanje biruho ndikuhendera nimbatabarusya ibiro bikuru turugiremo kandi mbendeza umwaka mushya murungi ubuntu 2025 kandi nimbashaba okugamba nitukora tutemwa mani tongere tukore eje myaka eje ishate hwire yimaziro ngwa kansara bwa district ninyenda kubasimira kimwe abo kuba tukwatanisize hamwe twakora ebitakakozire ntwija kubikora so nimbashaba ngo tutakangwa mani nuko hakubariho those challenges zinagamba ebyo bitakatwiha ahamurama tugumize mutukore tugambe nitukora tushomesa abana bitu tubakorere tuhinge misiri tutunge tugira amatungo tugire kanungi tugire obwecumi kandi tuye kwasirhanga agume ariyo mwezi wetu imbendezo kubaje umwaka gubabere ugwihorere Reboroida charukunda muhimbura utwitiriza abanyakashari tusime itasima yeburo wacha obwire n'ubwobu oyikirize tusime itusima roida muhimbura ebyoraganisa byona ni byiza no mubwire yabarero hanga okutuha roida abanyakashari nabanza kuramusya honare boroida urire buhoro honare bo abanyakashari tena hamwe twakuramusya honare boroida yabona kusima ubujwekerwa bwawe bubiro bw'umuhendo ecyo nicyo cyatureta twena abanyakashari okukwebaza honare boroida byona ni byiza no mubwire yabarero hanga